Baba uthungcele nguyisolo nguwe namhla nguwena naphakade uke wabuza umbuzo ngelilanga ukuthi mawudala umhlaba ubani wayokhona ubani umhlaba udalwa ukujula kwawo dalile ulwandle wazi ububanzi balo nokudepha kwalo. Baba uthungcele ilanga walidala wazi ukugijima kwalo lifike emhlabeni nokukhanya kwalo. Thatha udumo uNkulunkulu wathungcele ubusise ibandla lakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Ake sishayeleni kakhulu uNkulunkulu isandla. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelela abathandekayo egameni lika Jesu, ngibingelele Bishop kanye nomama Cibisa, ngibingelele umongameli ubaba Pakisa nomama, ngibingelele bonke abefundisi abakhona nabomama bakwabo, ngibingelele insizwa bese ngibingelela nentombi Sunday school, ngibingelele ke bazalwane ama ladies bonke, ngicela ke siwashayeleni izandla. Angibonge ithuba engilitholayo once again. uNkulunkulu bazalwane uyamangalisa izinto azenzayo. Izolo uma nkosikazi kwathinta sisese kwi-youth konto evukayo sasithandaza Bishop ngabo 2 AM njalo sizinsizwa sehlephelela nensizwa ibanga ngoba umoya ngcwele wayithi asiyenze lenkonzo, kanti umoya ngcwele unenjongo yokuthi within us kule group yabafana khona ayimisele bona phakathi kwethu. Mhlawumbe ningeniswe ngumfundisi uThelezi ukuthi uShabadaya sithandaza naye sikwiyouth ungalo lolu, and igospel lethu liqondile ngoba kubalekile ukuthi igospel liqonde, ngoba uma ngabe ukholwa ungayigadi inkonzo uzoba nenkinga endleleni, uyahlupha kakhulu ngoba sisuke singasoyenze njalo lento yakho. So the time apostle emebhala wenkathi athi omubi phakathi uyanixobanisa ibandla shothi uyalona. If two rivers oclean nongcwele luhlangana njalo amanzi awabi clean ayangcola. Amen. So ke ngiyayithanda nje lento ukuthi bazalwane ngibona indlela uNkulunkulu enimshisekela ngayo. Siyabonga Bishop ukuthi ngapha ekwi-South nimele uJesu, ngenze nathi ngale eNorth simele uJesu, and asidlali ngevangeli, asidlali ngalo ngoba we understand into yodwa ukuthi ngelilanga sisazoma kwenkathi mhlawumbe singami njengabefundisi sima njengabazalwana abasindisiwe phambi kaNkulunkulu. So ke sibambe sikade thina. Amen. Uma yabona lithi sibenkosi zigadeni nina kanye nomhlambi. So ilento ethi uma kunywa baba kubingelelwa abapostoli lapha ngiyabingelela bathandekayo ukuthi ngifuna nami ukusheshe, ngiyathanda nami ukuba umuntu yabona ngizola ngibingelela MC, ngiyathanda nami ukuba umuntu uyabona ohamba akhuluma ethi ngiyabingelela nonke bese all protocol observed. So ke nonke ke bazalwane, so kunalento lapha ya sisizwe yezwe lapha kuba apostoli, I mean kwabase Efeso kune fivefold ministry lapha khona lo muntu okuthiwa umpostoli, bese kuba lo muntu okuthiwa umprofeti, bese kuba nalo nokuthiwa umvangeli, bese kuzoba nalo nokuthiwa upastor uthisha, I mean pastor umelusi, bese kuzoba nalo uthisha pastor umfundisi. Yes, umfundisi. So this laba bantu benza imisebenzi endlini kaNkulunkulu eyehlukene. So la kuthi
kuthiwa laba bayagavunisha abapostoli. So bese ukuthi this abaprofeti they guide. So bakhomba indlela ngaso sonke isikhathi ukuthi that's the Lord. So bese ukuthi this abavangeli bayagadarisha people kumasihlanganela sigadarishwa abavangeli. So bese ukuthi ngapha kubulaba kulo okuthiwa upastor umelusi. That's why uma nikhuluma la ngaphambili nithi umfika kumama ubishop uthi hey sis, this is nonsense. So wenziwa ile nkonzo inkonzo asuke emenza not ukuthi usho nonsense noma nonsense but inkonzo ayenzayo ngoba yena uthisha loba uthisha nje uyagada unogada. So unogada akavumeli yonke into alifaka kunogada ngoba uyazazi izinto ezingena ngaphakathi esirong futhi uyazazi ephuma ukuthiwa ayingaphumi ayihlale singaphakathi. So this nonsense syndrome noma isiwo umuntu onogada ba sionogada. So ke kubalekile ukuthi nibambe kahle bazalwane ngoba when we preach the gospel bazalwane uma sishumayela ivangeli sishumayela li horizontal libe vertical. So uma sithi horizontal siqonda ukuthi sishumayela abantu sibaxhuma phezulu kuJehova sibaxhuma namazulu siphinde sishumayele ukuthi nalapho siphila khona asiphile ngendlela engezukuphambana namazulu. Siphile indlela engezukuphambana namazulu. So ke uma ke kuthiwa ke onogada bahlupheka ngoba kufanele bekhuze okungakhuzeki. Amen. Bese kuthi laba bokugcina othisha bayalukhuzana bayagrounda bona futhi bayagxilisa bavula amehlo ukuthi njengoba kuthiwa nje ku-events leli likhuluma kanje futhi lisolokhu benza kukhanye bakhanyisa abazalwane ukuze lithi iBhayibheli ukuze ibandla lingabi nyakaziswa imimoya ekhona. Amen. Asinikeze lenkosi bazalwane sambana nendodakazi yethu Bishop igama layo uYolanda. Yolanda ukhona lapha ngaphakathi kwethu ukuthi umuntu uyafundisa befunda kakhulu kula UKZN uNkulunkulu samfihle khona wenza unyaka wokugcina this year. Amen. Wenza i-speech therapy lapha yana e-UKZN. So ke usazombona Bishop. Amen. Nonkosikazi bazalwane saba kumnandi bazalwane niba mnandi akisho ukuthi niba mnandi bazalwane basenteneshana. Amen. Asifune ke izwi lenkosi kuze ngikhuluma ngoba I know ukuthi namhlanje usuku lokugcina kuyahanjwa baze bethi kwamnandi sesigoduka. uSamuel lo njengokuqala chapter 15 ngifisa ukuyikhuluma le ndaba ingabi yinde. First Samuel chapter 15 verse 32 to 33. Ngicela nje ukuthi ngifunde lawo okunye ngizophesha ngigijima. Ngicela abazalwane bengifundele egameni lika Jesu. Samuel chapter 15 verse 32 to 33. Fundani batakwethu. Verse 32. Excellent. Amen. Sizofunda bazalwane Samuel oqala chapter 15 soqala kufunda verse 32. La kufunda khona kanje. Ihloko sithi Samuel no Agagi verse 32.
uSamuel wayesethi lethani kimi uAgagi inkosi yama-Amaleki. uAgagi wafika kuye esasile. uAgagi wathi impela umuntu okufa udlulile. uSamuel wathi njengalokho inkemba yakho ibaphucile abesifazana abantwana, kanjalo unyoko uyakwaphucwa abantwana kunabanye. uSamuel wayesehlahlela uAgagi phambi kaJehova eGilgali. Amen. Ngicela sibheke futhi kuMshumayeli chapter 9 verse 10. Mshumayeli chapter 9 verse 10 funda kanje. Wonke isandla sakho esikufumanayo ukwenza, wenze ngamandla akho, ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho kuyakhona. Thandaza wethu. Baba wethu engcwele yiso iNkosi yethu uJesu Kristu. Izwi lakho leNkulunkulu wethu ongcwele wakhuluma ngalo kumnyama emhlabeni ngabe khona ukukhanya. Lakuletha ukukhanya uNkulunkulu wethu ongcwele lonamandla. Khuluma ngalo namhlanje Nkosi, khanye emoyeni wethu nasengqondweni yethu nawe uJesu Kristu Inkosi yethu. Amen. Amen. Ngiyabonga mfowethu. Ifisa bancane Bishop ukhuluma kafishane ngithi be responsible. Be responsible. Angazi nesiZulu ukuthi ngizothi ake bengihumshele kahle ukuze kodwa ake ngibe tholakala uwenza okufanele. That is due to you to do. Tholakala ukwenza lokho. Izolo besikhuluma ngo commitment, involvement. Uma Bishop nabazalwane kuleli gama lithi commission usususi kuba i-omission. Omission. I-omission is a sin. Bayazi abake basebenza kuhulumeni lo obukhona phambili ukuthi i-omission bekuyikala babusompisi ukuthiwa bekufanele wenza ukuthi wangakwenza ukuthi soke uyaboshwa uyathathwa ngaleyo nto ngoba you commit i-omission. Khona izinto uthi wena uyibona kufanele ngabe uyazenza ungazenzi. So bekuye impela kushadwa abantu lapho. So lapho sifunda khona sithola kuthiwa akulethwe uAgagi. Indaba kaSaul nendaba kaNkulunkulu ama-Amaleki uSamuel. I-background yakhona ithi uNkulunkulu wakhuluma noSamuel uthi akatshela uSaul ukuthi ahamba ubulala onke ama-Amaleki angashiyi lutho. Wayihlanganisa impi yakhe wayakhona. Lithi-ke izwi lenkosi uma efika ufika uyabulala uhamba uyabulala sekukhona akushiyayo. That's why njengoba sishumayela evangelini ukuthi zonke izinto azife. Zithi baseyifile futhi zishiyiwe. Ngoba asabi nazo zonke izinto kwi-gospel. Ezinye zifanele kodwa asihambi nazo. Siyishiya. Lithi-ke izwi lenkosi uma ngabe ebuya nayo nalezinto uNkulunkulu ebesetshena uSamuel ukuthi hey lo ndoda ebesinike irresponsibility to kill, to destroy. Khona izinto eziphethe kuya nazo ekwi-camp.
lithi silenkosi waphatheka kabi uSamuel. Angisho ukuthi lamadoda uSamuel uSaul uSamuel uAgagi sibona wona evela kakhulu kule ndaba. Ukube siyavangela ngabe sikhuluma kahle ukuthi hayi Agagi masali. Khona izinto ofanele zife. Not zibulawe kwi-responsibility ukubulala ukuthatha uma ngibulala lento ufune ngiyithathe mina ngiyibulale mina le phansi ngiyabulala lapho ngiyadestroy. So bathi ke abafundi iBhayibheli GU bathi igama leli lika Samuel lisho ukuthi oceliwe. Lisho ukuthi uNkulunkulu uzwile. Bese kuthi leli lika Saul lisho ukuthi oceliwe. Ngoba bayifuna lenkosi uSaul abantu. Kanti ngapha kwathandazwa uHana uNkulunkulu wezwa waphendula ngoSamuel. So ke lithi ke obathi ke uma ufika kuleli gama kaAgagi lisho ukuthi I will overcome. uAgagi usizonqoba noma ngizophumelela. So ke uma befika bengasabulele yonke into yingakho uverse 32 athi uAgagi wathi Samuel akalethe uAgagi phambi kwakhe. uAgagi wayecabanga ukuthi usephumelele. That's why he was fearful. Wayejabula ethi umunyu wokufa uswedlule kimi. Ngiyanqoba ngoba igama lakhe lithi ngizonqoba noma ngizophumelela. Kanti akazi ukuthi lithi iBhayibheli akekho umuntu ongalwa noNkulunkulu anqobe. Ngoba wayesitha Amaleki uAgagi ngoAmaleki uNkulunkulu wafanele ukuthi amnqobe yena wayengeke anqobe wayengeke aphumelele. Hayi uAgagi hawu awutshela makhala ngithanda Agagi must die. Akafu Agagi. Lithi ke izwi lenkosi uma ngabe esefika phambi kwakhe usethatha bazalwane irresponsibility obengafanele ngabe yenziwa. Abaprofeti bebengamthinta umuntu ngesandla bebekhuluma amazwi uthi uNkulunkulu. Kodwa amakhosi awuthi ngikhuluma lento kanje kuqala babu boys angisho kahle amakhosi ebengabekwa womunye umuntu ebebekwa umprofeti. In nowadays thola okay before kufike shothi uma khamba kanzina kuba nesilo sesigcoba amakhosi isilo njengoba singamasulu sigcoba amakhosi. Kuthi uma ngabe ngena u1994 amakhosi asegcotshwa abantu ababili abamayo uma ugovernment uminister of culture nesilo kugcotshwa inkosi. So ngokuba uNkulunkulu amakhosi futhi ngabe egcotshwa bishop futhi ngabe sigcoba amakhosi ngoba yithi abaprofeti yithina esikwazi ukukhuluma noNkulunkulu. uNkulunkulu kwazi ukukhuluma ngathi la emhlabeni. It's our responsibility ukugcoba amakhosi. Kodwa akwenzeki ke njengoba kwenzeka kanjena nje. Njengoba kwenzeka kanjena. So ke niwakhulekise ngoba ngenzeka phela lo msebenzi noma iningi amakhosi ayaphela lo msebenzi. Ngoba kuzothi siyafana nani nonke. Kanti awafani nathi sonke ngoba bona abavotela bona uNkulunkulu obakhomba abaqobo. Lithi izwi lenkosi bangcwele uSaul wayeka ukwenza irresponsibility yakhe. Ubuya neyinoni leyo ubuya noAgagi. I don't know ukuthi yini lele yayenza ukuthi abuye noAgagi being a king uAgagi. Lithi izwi lenkosi uma sefikile uthi umprofeti uhambe kanjani uthi ha uNkulunkulu usibusisile sihambeka bunandi konke kwenzekile.
uthi pho yini lekhalayo khona lomsindo engizwayo ngoba noma uyabona noma ake ngithi nje ke ngikhulume ngathi singaba bishop singaba apostle siyiyo yonke into abaprofeti uyabona kubantu bakamoya uthi noma uhamba beza ukuthi khona into ekhalayo noma singazi ukuthi yini kodwa no khona izinto ezimkhalela ziyakhala kuyena ziyakhala beswe nje noma usibekile indaba yakho uyibeka ngelogic kodwa kuyezwa ukuthi there is something kunomsindo la siyezwa ikamoya uyibona ibheka phansi kanti uma ibheka phansi say dot horizontal sibheka phezulu ngoba nje uma ibheka phansi futhi ibheka phezulu kahle kahle so uthi ke kunalento ekhalayo uthi hawu yini lekhalayo uthi lona hawu hey isono sami uzama uphendula kanti uyeke responsibility yakhe namabutho ngizothi be responsible in the house of the Lord ungenzi isono se-omission in the house ngoba wenze njalo khona uzokuthanda uyathanda noma uthanda lithi ke izwi lenkosi uSamuel usenza into ongamele ngabuyenze noyenza umsebenzi ukuthi uNkulunkulu uthambana nobulala ama-Amaleki usethi ke lalelani ke usokuba lalelani ke ngicela ningilethele uAgagi ezekimi njengoba lisokile akizwi lithi wayejabule ngoba wayecabanga ukuthi ukufa sekumedlule kodwa yena ngicabanga ukuthi ingane zabantu lezi yingakho lezi seyifile ingane zabantu lezi ezinye ezafayo zibulawa yibona ingane sasala singenababa singenabhuti uyayikhohlwa le kanti uNkulunkulu akayikhohliwe wathi nayi ngoba nje negama la ngoba ngiyamthanda umuntu umshumalo wakhe there is a secret behind your name yiko lofanele umkaqama ngala kunimpi yakhe ahlalelwa nje because igama linento igama kahle line mission lethu ayithiwa sobizwa ngawo masifika kuthiwa sobizwa ngamagama ngoba kunalento ephakathi egameni angisho lento ukuthi noma ngabe kuthi uyathanda noma ungasala amawela ufonga isikhathi kodwa ama-fingerprints awafani and futhi kuzovela inombolo ezingafani abantu belesifile sodwa kodwa abafani nje lithi ke izwi lenkosi bangcwele uthi uSawuli inkosi hayi usenza lento ke eyenziwa uEva beno Adam blame shifting uthi hayi abantu ababuye nazo bona uma ufunda lithi babe nenhloso yokuthi bazoshisela uNkulunkulu bazokwenza ngoba kuthiwa bashiya nonileyo bashiya abazalwane enjani ayinonileyo kanti bayishiya nje kuthiwa babulale yonke into bengasweli kusingane bashiya eyinonileyo angazi ke babebuyela noAgagi nami ngisazophenya uthi yena abenza ukuthi bebuye noAgagi mhlawumbe igama lakhe lefuna ukumsebenzela ukuthi mina ngizophumelela asazi kepha mhlawumbe wayenayo leyo mentality ukuthi hayi noma ngizophumelela so ke ngithini sekuvala i-conference ngithi be responsible to yourself yasikomntu nje uyabona ongekho responsible kuyena let me tell you uma ushayela imoto ugijima kunamajika awukho responsible ngoba uzofa and uzofa uma uthatha iphilisi ulidla uzofa udla amaphilisi uzofa so kubalekile ukuthi ube responsible kuwena that's why abanye bazalwane abazali abekho responsible enganeni zabo khona ke ifilimu eyingidlalele mina ngikwazi ukuthengela ingane impahla nkosikazi ukwazi ukuthenga ngiyabona sebegqoka nje abafana ke bathanda lezi ngane namhlanje ezithanda amagama uzi
Nike abayigqoke enye into nje uno name bayathengelwa abantwana ke ngale ndlela abafisa ngayo because kudlala lento ye responsibility and ngiyathanda MC ngoba akufanele ukuthi uyintombazane ize iyothengelwa ngaphandle umama bekho ithengelwa abafana ngaphandle ogroova laba badebhisa amabhuluku bewabekela akufanele kwenzeke kanjani ngoba nje basilapha ngoba umwengcele Bishop uyakhuluma ukuthi hamzalwane awenzele umzalwane ba uyabona nje lokufaka kade ngibuzwa mama unquma lo yiyo leyo ke bazamshila athi uNkulunkulu uyayiconfirm lento yiyo leyo umsebenzi in the house of the Lord those yabona asifani but emzimbeni amalunga awafani but ayacomplementana alikho lithi ungcono kunelinye that's why bazalwane kumele ukuthi as the church of Jesus Christ sibhekane ngoba sangabhekana khona uzolahleka besithi awubheke obani ngapha ngakithi kunendawo okuthiwa iDachilas indawo yakhe uma wena follows nje Bishop uya nathi le ngapha yakho umuntu uphethe ochingchang strong wavela uyayaka nje sometimes that uya lapha uzofika khona ingane uzofika khona ingane eincane ziphethe amabhodlela khona lana amahle aphiki njenganazi ingubo zami angihambe ngisashe ngakho ma ano 4.8% alcohol uyithola ukudance uduka kanti sengene 4.8 wayihamba phela imicimbi yabantu uye ubone ingane young ladies obona ukuthi awu yabona noma futhi ngabe seyigadile lo yabo kanti abanye kuwesike endlini kaNkulunkulu uma bephuma beyokwenza leso sinto yindawo mhlawumbe thina njengebandla noma one of us akekho responsible akasivali isikhala sakhe njengoSamuel ongasivalanga isikhala sakhe uma Samuel the prophet esezovala isikhala kwangisiyona inkonzo yakhe ukuthi athathe akawuphathi nje umprofeti akawuphathi nje umbese akaphathi lutho ukhuluma izwi kwenzeke kodwa kwaphoqa ukuthi okay njobe sibehlula inkonzo angivaleke manje ke mina isikhala ngoba ngimzwile uGod ekhuluma useyamhlahlela uyambulala ubulala izandla zomprofeti azibi nalo igazi kodwa ngalelo langa kwaphoqa because there is someone ongayidlalanga iposition yakhe ngoba irresponsibility ihamba nokuthi idlala iposition play your position your role in the church in your home kwi community play your role ngoba ileyo nto bazwana okumele yabona nje endlini kaNkulunkulu kumnandi kabi ngoba yabo leti ihamba ngama departments khona le isound system la kuna i-department le so uma ufika uzohlabelela kukhona izinto engahambi kahle then wena ubuka ngapha ngeke ubuke ngapha ubuthi amen ngoba yakithi yabona so kunomuntu ofuna ngabe responsible uma izinto ifile zasebandleni kukhona ofuneka report kukhona ofuneka ayifix. That's why in government kunama departments ahlukene kwenziwa ama responsibility differ kodwa aya complementana keep women one government one church litike izwi lenkosi konke mshumayeli isandla sakhe sifumana ukwenza kwenze sisisi ukwenze ngamandla akho ngoba lapho siyakhona awukho umsebenzi akukho nje umsebenzi akusetshenzwa insebenzo nathi ligama lensebenzo yini insebenzo konje ngizokhuluma insebenzo ubona ngathi yinto engathi ayilungile lensebenzo ayibona ukuthi hayi ligama ngathi khona into elinayo osiwasho thank you manje konke okufisanda sesifinyelela ukukwenza and I want to thank you my internationals amahle
inkonzo eniyenzayo lena kade niyenza ngiyibona isolo sesisingasedlulo uSeptember 24 wenzela oShaka imigidi uShaka phela wenzela phela awuthi ngisiza 2000 before uSeptember was September kuthe mangabe uShaka efa wase kuthiwa iShaka Day. Then after kuhlangana nohulumeni then kwashintsha ukuba iShaka Day kwakuthiwa iHeritage njoba nje so isifaka sokade isifaka in the name of ufaka Shaka pastor yonke sivunule ebungazini ngoba thina sifanele siyazi ukuthi no la kwafusha kala so ke why ngam praise my father uEmphas baba halala ngoJesu halala how manje ke yabona nje sidonsa yonke into siyadonsa kufana angikho kahle good kodwa ngangayizwe incane yabona lezinto zifunele sihlole sonke lezinto so Valentine check hey babe ngoba uzoyibusa ngelindanga ukuthi yini lena yenzakalayo sonke sesingo red izangoma emgoqeni kuthiwa happy kanti behind hamba yogooglisha leli gama lithi Valentine ulandele lizokutshela ukuthi bekwenzakalani lapho how uthola abantu sebehamba beqabulana nje emgoqeni hawu yini iValentine ay man, you are not responsible wabuqabula nje ngake ngachazwa enye couple isanda kushada bashada uyazi nje uma ngiya emsebenzini lokhu shuthi imoto ongenayo ngihlangana nabo bangithatha hawu cike inkosi bengithatha uma sebezofika bena behla unkosikazi behla qali bese ngihamba mina nendoda mase kwehliwa Given a master piece of Nagato genuine gospel, grade 1. Grade A. Okay. How about also pin a footing? Where's it? Umang to give me what the number footing a mod. Hey, footing putting again. How near you born? Hi, baby. SL. Pinda. Hibo. Pamwami. Ay ngathula ngathi yo angiphindanga hlangana nabo kuzobe namhlanje obangikhuluma ukuhlangana no angifuni ukuqhubeka ke asibayekeke kodwa bangcwele njoba sithinta le ndaba ukuthi ebandleni kumele sibe responsible uyabona njoba kwakhiwa nje asibe uyabona asingabi present but singekho available izolo ngididele indaba ka important no prominent uprominent uphatha imic uvela kahle but important akaveli but khona umsebenzi awenza let me say iso nenzo iso akubona inso ayibona kodwa iso liyabona ikhokho babona belishayela neinkobe lezi omasuthi amakagasi ala asithi because bafuna ukubona belithi ungasuthuka wena ungathi akuboni kahle ngathi unodolo othizeni udolo iphathini awuboni nje kahle kanti uye ngempela
liyathandwa li prominent. Kodwa uma ulikhipha uyaqhubeka ubone, qhubeka uhambe. Uma ekhishwa uyahamba futhi. Kodwa once wakhipha izinto ngeke kuphile. Izinto sibalekile ukwedlula iso. So-ke kunabantu abenza futhi lokho futhi akufuneki silwe ngakho asicomplementane ngakho. Ukuthi okay wena uprominent uvela umate okay mina angimate ngima. Uyabona njengoba kukhulunywa ngabapostoli kukhulunywa ngabantu abayi foundation. That's why lithi iBhayibheli sakhelwe phezu kwesisekelo sabapostoli nabaprofeti. Abantu be foundation. Kuthi mangabe sebenyuka kubuka igebulu kuthiwa yayinhle umsebenzi but i-foundation ilapha ngabathi ayibonakali. That's why nama intercessors engabonakali. Amen. Kwathi basebheda kwesikhoze abazali yabona ama intercessor la akugcina sekubekwa nalo owaphathayo. Bese sibhede ngakho esengawenza umsebenzi. Ama intercessors angena kulaba yana athi aphethe inkonzo eziningi, let me say so, ngoba khona izinto ayibambayo kwelikamoya fanele ayilethe kumuntu ophethe ibandla ngalesikhathi. Then bese kubuka ukuthi ibandla lingasizwa kanjani, kudinga ukukhulunywe, kudinga ukushunyayelwa, kudinga ukuthandazwa, kubona bayasebenza baqashile ba important. Uma uyabona lo gesi sengiyaqeda lo gesi lo angithi yabona igroup i-prominent yabonakala igroup, kodwa kukhona ispace saka Eskom very much important. Ngoba uma ngasenje kuwele ngoba yonke lento kube that's why sishange lothi ashawa ugesi osendlini yakho ushawa Eskom load shedding. So if ungawenzi umsebenzi usenzela i-load shedding in the house of the Lord. Ungamje kwi-position yakho. Uyabona ngiyengibuke baba, ngiyengibuke i-Sundowns yabona imidlalo abadlali bangena kuma positions abo bona thiwa qa uzothi shalulile ushalile ubekwe lapha 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 eboxini phephisani bafoti nonke eningakani ngopirate no okay phephisani, kodwa ushalile ubekwe la eboxini wenzani une responsibility ukushow goalkeeper nje. Kukhona ushalulile in the house of the Lord. Once ushalule wabonakalisa ngemuva kuyonakala. Take your position. Be responsible. In the church. Musukofa. Ngoba nje ucofa nje uyasmosha. Uyazi ubulala isystem yonke. Ngike ngaba seMpumalanga uma ngilele ngibona hayi angangaphuphi ngangibuka nje sengifunda iBhayibheli lami sengithi hayi kanti lapha ngaphakathi kulendle ngilele kuneyintuthwane. Intuthwane zenza isimangaliso, ziyayazi iposition yazo. Ngiyayibuka ke ziyehla lapha and ziyashesha. Quick intuthwane nje iquick nje. Uma ihamba uma izohlangana nenye ngathi siyasenzana mayisi ime kancane ethi bisithi ayiphenduki ihamba noma ihambe ifike ibeke lokho esuke ikuphethe ibuye izola lo, kodwa there is no disorder kukhona. Uma ungadlala iposition yakho mawunquma lo wenza i-disorder in the house, uNkulunkulu akezani ke ne-disorder. Konke izandla zakhe zithintana kwenze ngamandla ngoba lapha akho umsebenzi la go rest in peace. Rest in peace. Abantu ngabe bethi umuntu rest in pain. Khona sifa singawenza uthi uDr Miles uthi indawo e-rich ever emhlabeni hambe emathuneni. Uthi ufika abantu bahlezi. That's why ngithi dokotela basalwane bonke base international make it sure ukuthi if vision bearer
ayuthanda umsebenzi yodwa kufanele ithwalise yini ukuthi igcwalise ngoba lapha kuyena kune storehouse amini kune bank lezinto zokusa phambili international angithi afike eMpumalanga fanele kuyiwe eMpumalanga kuyosinyayelwa khona but ngeke khapha makukhona abantu abazongoqa nemali umuntu ngangokuba make imali ayikhipha athi esikhomeni mebona umama engapha shithi position kodwa international izohamba izofika overseas because of abazozinikela ngeprayer bayinikele ngokunikela ngelina uNkulunkulu wangiveza wathi yabona le verse lapha kuJobe ukuthi isihlahla siyakuphila njengephunga lamanzi singabuye siphile ngephunga lamanzi so iphunga lomnikelo nephunga lomthandazo lenza ukuthi igospel lihambe bafowethu you like it or not amasosha anika imali bathona lelani gadani ithuna lika Jesu engavuma kuthiwa they gave them a large sum of money babanika isaka ngelimi lwamanje all over isaka babanika imali eningi benza umsebenzi kodwa baba ukuze le mission yogada lapha iphumelele thina yesifeyile yokuhambisa igospel ukuthi uJesu wafa wembele uvukile ethuneni bethi ke akavukanga baphikisa lokho nje ngathi kudlala indishi andiyazi indishi ngam icishe yile nto icishe yenza umvakeli wami akungabikho umuntu kwemanje uzophatha imic ngo50 rand twindishi ke ijwayele ukudlalwa abantu bangale abafuthu so ke babenza lo nabo benza umsebenzi wabo angifanele bagcwele ngokuthi uSamuel wenza inkonzo kwangafanele ngabe uyayenza because uSaul wasuka kwiposition yakhe akungabiki izinto emabhrentshini ezenziwa umfundisi yedwa angalala umntana abantu agomone avuka athwala isound khona njalo inezimoto asizi ukuthi umfundisi isound icela uyeke iyothathwa yimnjani sihlezi sizofika ngo11 inkonzo ingena ngo9 are responsible uyazi ukuthi ibandla let me say ibandla okay umhlaba ngabe operator kahle ubani siyakwazi ukubamba isikhathi ezintweni zonke so ke ukhona isikhathi isikhathi ukuthi zonke isibhehlele manje ke njengoba sifuyele emuva uJesu uthi khona nomini ngithi mina ke let us go back siyothatha ama responsibilities emakhaya enkonzweni ubonakala ukuthi this is the house of the Lord kumnandi hayi suka kumnandi how bafowethu kube khona umuntu obonus ahluleke ukuthenga nyabo ahluleke ukuthenga nayo i500 athi nje awusuza abana siya phambili alihambi gospel silalile ematendeni siyazi ave kubuhlungu ngelinye ilanga uma ubishop noma ubani osuke ephethe revival sekufanele uvuselele igoqwe hayi ukuthi bayifuna imali angisho njalo labo suke besebenza but uyabona na ukuthi nje ufanele phela anayahamba yothokoza kwenkathi siyasama sishumayela indawo lapho khona ukunikela khona ngesent uthi imvuselelo ayibuyi namali akho mali manje shuthi ngamanye amagama ikhaya Eskom isiphehli asiphuthi imali ye lapha ingane zabantu mayibuye ayibuye ikwazi kodwa because kunabantu abangafuni kwenza umsebenzi wabo they are not responsible ayenzeki yonke le bese sihlabelela kabili kathatha ingane uyibona isihambile kanti wena uthi lokho ibhotile yabehamba nje ukuthi bafuna imali laba bayifuna imali laba uma ungamniki ngishabe ethi uyamsala biological qhamuka umfundisi eceleni hawu manje mhlawumbe uzodla
amnike athi mina ngizokunika phela bafana nabadlali bebhola laba yakho ngemali bakuthonje nathi iqatha athi hayi ngeke labadlala ngami la ngihamba nalapha yabona nje thina ekhaya basingekho nje umfana wethu wavela mbona sefunda imoto awungicosami sengicela ukuvala abathandeka ngambona eseshayela imoto abuse ubaba hawu ngizwa hawu abuseshayela imoto hawu cha angazi ngithi hayi ngisasazela unina ngithi awokumnike mina angifuni ukubona le film lena yazi imoto phela ke yokudlala hawu athi mama hayi ushaya impela ayi nami uthe awubahambe nsizwa asaba hawu uyabona usuku driver uma ngabe usukwazi ukushaya ama steep hills hawu besifazana hambani nofunda incwadi zokushayela be responsible yabona ake ngithi nje ama couples wara uthola ukuthi sekufa ubaba umama belokho ehlezi nje ewumonalisa lapha edusana uzothola komunye uzokushayela imoto uma shintshe igiya uyoloke ethi lo uwana kangeni kathi ngifuna uthu ngoba wona apha asabensofu akufundweni bafundi kufanele international mangabe sifika ko California pheshe sifike bafuthi ihlanya yini ama responsibility asingene umbuso zonke izinto basana ukuze sikwazi ukuze uyabona baba khona nje ubaba umfanyana uyamazi baba ubaba umfanyana wathi uma ufuna uba missionary wofunda ukudla yonke into yebo ngoba khona uzoqhamuka ekuphethele ini lokuqala yena ngombisa ngerumba wena uqala ngisogabana konke uyisithanda isithuthi sakhe akubekele sona hlala yonke into obekela uma kuya ngokuthi awuyidli idalisi udlo 100% uthi musukusho ukuthi wena ufuna ubekele idalisi uthi wena ufuna ubekele iORS ukuthi wena ufuna i100% ngono thandi go back uthi awu ngithanda amanzi ayojuice ngoba manje uma umdicabeza uthi ufuna 100% wemina ngikudli lokho imishini ngifile awukho responsible awukho responsible ukhulumela ukudla awukudli lokho ngona uma ungakudli wehlisa standard ungathi wenyusa standard hayi ngoba uma ukwenyusa standard kulokho kubekiwe ngoba mina sengikubekela with love dlana uma ugulisa sokuthandazela nawe uyibeka isandla uthi akaki masai Samuel agenze umsebenzi wakhe uprofet Saul agenze umsebenzi wakhe wokuhamba elwa izimpi nqobela uJehova mayenzi ungayenzi into ongamiselwe ukuyenza ungasifala isikhala izikhona ezinye bazalwane esenziwa ngokuthi kade kuyofundwa amakhono njengokufunda ukeyboard uyafunda inkonzo nayo kodwa futhi ikhona izibekwayo qamuka phezulu asenziwe bazalwane akaki mastai Samuel yenza umsebenzi wakho Saul yenza umsebenzi wakho boma ladies conference asabheni siyokwenza imisebenzi uNkulunkulu asimisele emakhaya asimisele einkonzweni zethu asimisele kwi-community esisevayo ngoba siyaseva that's why singabi noma kanjani because we are responsible ngevangeli asabi noma kanjani asidli noma yini unkosikazi simenywa omunye umzalwane uthi hayi kunomshado hey siyamemezela kasambini bazalwane uthi ukhipha ingane yakhe sizodla kamnandi sidla inyama hawu unkosikazi uyaphinda futhi uyafona ufuthi kanti lo umshado unembumbulo njoba kuyokhishwa lentombazane yalotshole yangashada yashonela umkhwenyana so ke manje kuyoqedelwa lokho umkhwenyane akasekho
ngoba sikade inkonzo bishop sathi hayi siyaxolisa besingazi ukuthi kanti khona ongekho nje uba nozoshayela omunye imoto akekho kanti asiyanga nje basha uyashada ushada in vain ushada nje nomoya ngoba si responsible asifuna ukudlisa abazalwane ushef ngoba kusasa lezi zinto zezixova ibandla awuthi ngikhulume ngale na bishop lezi zinto lezi zixova ibandla uyayibona le nezingane zethu lezi efika la ku 21 ziyefuna ukwenza abazali bazo bebe irresponsible kuzona bese bebe irresponsible to God ngemicimbi eziyifunayo lena utho ukuthi yabona njengamanje lento engelela in the church of Jesus Christ ungenele nokuthi sizokwenza i21st after i21st siya lapha na siyoshaya ingcekeza thina sithi ingcekeza akithi umemulo lapha na kuhlatha inkomo fanele ingane ifake umhlehlo wenkomo uyayazi lento ithi ukuthini lento fanele kube nokhanya noncane bezalwane kube nokhanya nokushunqa intuthinyana uyabona khuluma abadala bekhaya njengoba bekhulume lapha yana ukuthi nabo sigaqakanzana kanjani nayo ingane yenu ke izobigida nini ivikele ungabi umuntu angaphuki umuntu lapho nasikhona abazalwane sesirious ingane ke ziyasehlula bafowethu ngoba izinto mase siyifuna angiphathi khona isisebenza phela vele phela ubuye ungqongqoshe uNG Motek yena phela yena usha 5 Nkosi yami isikhathi sami sisijabulele kodwa bangcwele uma sidlala kahle iposition yethu ohamba bazalwane ngiyanicela ngiyaninxusa umoya ongcwele kasivula amehlo umuntu uyakwazi ukwenza iloan akho ku 5000 ekhokhela umashonisa mhlawumbe ngento futhi engamsizanga yena kodwa bazalwane nasikwazi ukwenza ama stop orders for the gospel bese laba baphambili laba bagijima phambili bathwala kanzima ngoba lapha ngemuva lapho kunemini power khona akwenzeki lutho uthi umhlabeni uma ngihamba ngobunce ngiyeke ukuba ngenza ukuthi ake senze okuhle in the house of the Lord ake sishayine bazalwane ake sishayine how bafowethu ngiyaxolisa ukusho yabona sike sithushwe ile yabona njengoba mina ngaba uyithi siyesithushwe omen of God laba abancane ama young lion ayayahlupha abafowethu endlini kaNkulunkulu uyithola sesilapha emaposteni awukahle bo uzwa ngabazali bethi hayi hey yashumayela le ngane yami wena wazi iman of God ayikho responsible uthola noma kuqoqwa ihlalo azithi ihlalo athi isihlalo yena ingeko hey baba akekho responsible fanele mayisuka la uthi umpostoli ngiyakwazi ukuhlupheka ngiyakwazi ukusutha kuswela ngiyakwazi futhi nokusutha ngiyakwazi ukuba phezulu ngiyakwazi nokuba phansi futhi ngiyakwazi abantu manje bayahluleka ukusebenza lento ukuthi okay njoba nje kunje okay don't let me change ake ngifake isandla la njoba bekhuluma kuthiwa utha yonke le wathi nasebenza nomanqele we-speech sisebenze silale khona lapha etendeni sishumayele sivuke sizo umanqele uyathanda alishanyele itendele alishanyele lapha phambili sibuye silale la khona ingoma enihlabele ezothi ngibona amazulu evulekile uJesu phezulu uthi umhlabelele he will understand and say well done uma ngabe senze kahle uyothi well done kodwa
uma ngabe singenzi kahle bangcwele ngikhuluma ngeKristu ngeke uyoba namahloni nathi cela sithandazene be responsible ebandleni ekhaya emphakathini kuwe uqobo be responsible ngiyacela uBishop eze ngaphambili azothandaza he will understand
siyabonga ngaphandle kwakho singenze lutho baba wethu ngwele siyabonga ukuphathwa kahle athi umhlabeni ukuphathwa kahle sakhisana sinika udumo uNkulunkulu wethu ongcwele siyakuthanda ngayo yonke inhliziyo yethu. We glorify your holy name. Siyafuduka manje noma singamangenyawo siyabonga mabishophu kakhulu sisizakele inkonzo uNkulunkulu ayibekile kuwe sithi sibonge ukuthi uNkulunkulu asenzele umuso ngapha sibe angazi obaba bangeze konzweni yomama hayi bayigeje nize nibatshele bafowethu ukuthi nje bayanjani bayigeje baba kufanele kuyaphoqa ukuthi obaba kule konzo yomama babe khona asingathi nje bafowethu funa sisupport ngokupheleleyo konzo yomama nje funa sibenike yona iqala iziphele ukuthi silala kanjani masilala ngendlela happy ushumayele into engayazi namhlanje uyenza inhliziyo yami yajabula ukuthi kukhona izinto ezifihlwayo kanti singaveli kanti uNkulunkulu wenza ngabo ukuthi ngelilanga lezo zinto siyozibona sithokoze sasingazi happy ukuthi umoya ngcwele kanti wayesenza nje enzela lokho khula ke nto khulisa nabanye siyabonga mambishop siyabonga kakhulu siswele inkonzo eqala izifika egcineni sibona uNkulunkulu emangalisa asaza ngaze ngibushe na ushumayela kule nkonzo kodwa ke ngiswele futhi ushumayela iqala waze waqeda indaba ngibonga siyabonga ubeka nje indewo ivela siyabonga bazalwane sibongele kakhulu mina nje ubonga ngibona ubuhle bethu hey batenesha hayi yibani amen serious hey naphambi kwamoya ngcwele angizizoli nje bafowethu ukuthi mina ngapha me-African gospel ngazohlala nani ngaphatha mina ngisanele sanele ngikhaya nomngephi fla ngiqhamuqama mama ngibuye ngizela mthi mkhulu hey mfowethu angizisoli ngokuphatha wena thy will nonkosikazi ivangeli lenu ngiyalithanda futhi ngithanda nje ukuthi nishumayela into engazenzisi uyabona nje unjobuza umama uRT ngathi ufuza unini uyabona babethi nonsense no athi njalo nje adlalo athi le phezulu lonungokufika khona bafethu siyabonga uNkulunkulu akusise ngangithi ke kubona abazalwane njoba ibandla liqhubeka lande khona bazophuma ngibafundisa nje khona bazophuma inhliziyo zabo zizobahlula usuke nje uNkulunkulu isihlahla masikhula siyesiqhulu masikhala mhlawumbe siyakhala sithi ukuhluka nisuke singazi ukuthi siyaphuma ngithi ke kubona uma senibona abazali bephuma laba kade behlela eduzelweni enithi abefundisa kithi basuke bengazanga ukuzokhonza thy will bazofunda bese behamba bese kufika abanye ke esebezohlala so yathokoza ke emva kwalokho kodwa nje lokukhala usuke kwenzeka okwesikhashana mawufuna ukubona thy will uzobona befundisa abawu4-5 bephuma isho ukuthi usuyakhula ke siyabonga fikile sibongile ngendlela emangalisayo futhi fikile ukhuluma into labafethu ngitshela umthi mkhulu yazi ngishumeza naye ingane shumayela nakukhulu namhlanje inhliziyo yami bafethu igcwele umphefumulo wami ugcwele ngihamba nje ngiyajabula ngani
jabula ngani ngempela futhi leni wathi ngake ekhuluma ku TV ngithi hey uNkulunkulu wazi wanginika ibandla elingijabulisayo nama khona bawu4 5 abahambayo praise God sebefunde ngokwanele abahamba ufundisa abanye la beyakhona laba bakhona siyaqhubeka sizakhabani uNkulunkulu anibusise sikubona abazali base Newcastle la bafowethu bezonkulunkulu bavusa Newcastle qhubekani kanzama sinobaba la ongafuni ngithi incebo yenkosi naye okhona oyisishosho khona ngale futhi emsebenzini ubaba uNtuli ukuthi ke phela afuni ngithi incebo yenkosi bathi hayi usho lapha amen siyabonga baba uNtuli unilekelelana nomntawunge nobaba umthethwa lapha eNewcastle umsebenzi uyabona uyakhula ngendlela emangasana siyabonga abazali base Newcastle qhubekani bazalwane uNkulunkulu anibusise.